زہرا دوٚپ کم چھُ دوٚپُن ہسا بہٕ چھُس فقیٖر مےٚ دِتھ اجازت دوٚپنس ژےٚ دوٚپُے نا مےٚ بابس چھُنہٕ حال وٕنکیٚنس ژٕ نیر واپس یِم تہِ ٲسۍ یِوان فقیٖر لٲگِتھ زہرا سٕنٛدِس گرس پٮ۪ٹھ دروازس پٮ۪ٹھ ترٛیٚیمہِ لٹہِ ییٚلہِ آو حضرت اسراییل پیغمبر چھُ امہِ ساتہٕ ہوشس منٛز دوٚپنس زہرا دروازٕ تراو سا بابا یہِ ہسا کُستام فقیٖر دوٚپنس کورے یہِ چھُنہٕ فقیٖر یہِ چھُ حضرت اسراییل ترٛیٚیہِ لٹہِ کوٚر دروازٕ أمِس دِ اجازت مےٚ چھُ میٲنِس روحس پرواز کرُن اللہ تۄہہِ وٕچھِو ووٚنمو حظ تۄہہِ چھُوا پتہ تُہۍ کتھ گرس چھِو تُہۍ کتھ زہرا سٕنٛدِ مجلس منٛز چھِو ییٚتٮ۪تھ پانہٕ آسہِ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تعظیٖم کران یۄس زن کہن امامن ہٕنٛز دٮ۪د آسہِ تِم امام آسن نہ دٮ۪دیٖزِ مجلس منٛز أسۍ دپو امام زمان علیہ السلام دپوس آگاہ بٔڑۍ بابن کھنے 40 قبرٕ زہرا سٕنٛدِ باپتھ کیٛازِ زہران کٔرٕس ؤسِتھ میٲنۍ قبر گژھِ نہٕ نموٗدار آسٕنۍ مگر مولا 3 قبرٕ چھےٚ وٕنکیٚنس مشہوٗر یا چھےٚ مذہب بٔکیَس منٛز نتہٕ چھےٚ پننِسٕے گرس منٛز نتہٕ چھےٚ محرابس تہٕ ممبرس درمیان زہرا سٕنٛز قبر مگر مولا ژٕ چھُکھ نا بہتر زانان أسۍ اگر نہٕ توٚتتھ وٲتی مگر یتھ شالنہِ مسجدِ منٛز یِم مومِن گٔے جمع دوٚپُکھ أسۍ تہِ بٲگراوو لول یِمانہِ زمانس منٛز مولا اکھ نظرِ ہدایت کر ژٕ اکھ نظرِ ہدایت چھی نہٕ ژےٚ لایق اَسہِ چھے نہٕ عمل مگر ژٕ چھُکھ رحمت للعالمین سُنٛد فرزند ژٕ چھُکھ رحمت للعالمین کورِ ہُنٛد فرزند اکھ نظرِ رحمت کر تہٕ اَسہِ پٮ۪ٹھ تاکہِ سٲنۍ یِم مُشکلات چھِ زہرا سٕے شفیع تہٕ وسیٖلہٕ نام أمۍ سٕنٛدِ زہرا سٕنٛز چھِ قسم خالقس نِش یہِ وسیٖلہٕ تہٕ شفیع یِمن تمام مومنیٖن مومناتن ہٕنٛدٮ۪ن مُشکلن کرتا آسان گُزارن ہٕنٛدٮ۪ن مُشکلن کرتا آسان یِم در نظر بیمار چھِ گرن منٛز بیمار چھِ ہسپتالن منٛز بیمار چھِ یتھ علاقس منٛز یتھ گامن منٛز بیمار چھِ کیٛازِ زہرا سٕنٛز پہلوی مُبارک سۄ شفیع تہٕ وسیٖلہٕ نام خدایا تِمن سارنٕے بیمارن کر شفایی کٲمِل عطا ییٚلہِ پاس سانہِ روحٲنی جسمٲنی دادٮ۪ن کر پننہِ لطفُک دوا مگر امام حُسین دوست یہِ چھنا موج کیٛازِ پیغمبرن فرموو نا اناہُ علی حاضِر ابواب حاضِر اُمہ پتہٕ امیر المومنیٖن چھِ ییٚمہِ اُمتٕکۍ 2 بٲژ ییٚلہِ پیغمبر گوٚو مول علی مرزا گوٚو مول زہرا گٔے نا موج سٲنۍ اگر اَسہِ کُنہِ ساتہٕ دگ دود آسان أسۍ کیٛاہ کران وٲے موجے أسۍ دِمو زہراسٕے حالت دپُس موجی ژے سۭتۍ موج چھِ أسۍ چھِی نا چٲنِس دگس بِہِتھ أسۍ چھِی نا چٲنۍ مجلس برپا کران زہرا اکھ نظرِ عنایت کر تہٕ مگر میون جان بدالی مرتضیٰ فرماوان ییٚلہِ ؤصیت وٕچھِن زہران ؤصیت کٔرمٕژ ابوٗل حسن مےٚ ہسا کٔرزِ راتھ کیُتھ دفن میٲنۍ قبر نسا تھٲوزِ نہٕ نموٗدار بیٚیہِ ہسا کٔرزِ فلٲنۍ کورِ سۭتۍ عقد بیٚیہِ کیٛاہ کٔرزِ بیٚیہِ ہسا ترٲوزٮ۪ن یہِ شیٖشس منٛز چھُ اوٚش یہِ ترٲوزٮ۪ن سۭتۍ مگر ییٚلہِ قبر یِمن ژاوہن مےٚ ٹھٕہرزِ ہنا قبرِ پٮ۪ٹھ ییٚمہِ ساتہٕ جلدی ژلہم ژٕ ہسا ٹھٕہرزِ قبرِ پٮ۪ٹھ اللہ اکبر زہرا کیٛاہ ہیٚچھناوان فرماوان یہِ قبرِ ہُنٛد احوال یہِ قبرِ ہُنٛد خوف یاد دِوان کیٛازِ پیغمبر اوس وِزِ وِزِ قبرِ ہُنٛد خوف دِوان زہرا سُنٛد بدن اوس لرزان دپان اوس خدایا بہٕ گٔژھٕس چانٮ۪ن قٔریٖزن منٛز گژھٕنۍ شُمار مگر خۄداین کٔر فخر اوس خۄدا ملایکن پٮ۪ٹھ کران دپان اوسُکھ بلا وٕچھِو محراب عبادتس منٛز کِتھ پٲٹھۍ چھےٚ زہرا میٲنۍ عبادت کران تُہۍ وٕچھِو أمۍ سٕنٛدٮ۪ن پایہِ مُبارکن ہن چھُ ورم کھوٚتمُت عبادت کٔرۍ کٔرۍ ماجو یِہوٚے عبادت کٔرۍتو پانس منٛز پٲدٕ زہرا سٕنٛز تاکہِ اَسہِ سانہِ گرٕ گژھن تِم یِم زن امام زمان علیہ السلام ژھاران چھِ یاور تہٕ انسان تِم کتٮ۪تھ نیرن تِم نیرن یِموٕے مجلسو منٛزٕ تِم نیرن تِموٕے گرو منٛز یِم زن ولایتی گرٕ آسن وۄنۍ ییٚلہِ علی مرزا آو 40 قبرٕ کھٔنِتھ اسما دِسا آبہٕ نارِ جورا دِژ آبہٕ نارِ جورا ابوٗل حسن کیٛاہ سا بہٕ ہسا دِمے زہراہس غۄسُل زہراہس ییٚلہِ غۄسُل دِتُن غۄسُل چھِ دِوان اکہِ ساتہٕ تھٲو علی مرزاہن نٲر پتھر نٲر تھٲوٕن پتھر کُنی باغ سۭتۍ علی مرتضاہس نیٖرِتھ اسما کران رِوایت مےٚ کوٚر علی مرزاہس عرض ابوٗل حسن لگی سا میٲنۍ جوٲنی فِدا ژٕ کیٛازِ بڑِ بڑِ ودان ژےٚ نے کُنہِ جنگس منٛز چھُس نہٕ ووٚتھمُت دوٚپُن کیٛاہ ونے اسما زہرا ٲسٕم پہلوی مُبارکٕچ دگ کُنہِ کُنہِ ساتہٕ اظہار کران مگر ییٚلہِ وٕنکیٚنس چھُس نا غۄسُل دِوان وٕچھان چھُس یہِ بازوتی ژےٚ پھٕٹرٲیِتھ زہرا وٕچھان چھُس زہرا ژےٚ بازوی مُبارک چھےٚ پھٕٹرٲوٕژ بازوی مُبارکن چھُ ورم کوٚرمُت خاصا دادا سے جنابِ فاطمہ زہرا تۄہہِ ٲس بازوی مُبارک دراز کران تۄہہِ ٲس پہلوی مُبارک دراز کران
مگر میون جان دوزن چشمن پدا یم ودر پوج بے زہرا سدس مصیبت فرمان میں کور جناب علی مرز حضرت تم تسلی ان پت کور علی مرزان کفن ولن ان پت کور جناز تیار صدا تم زینب کلثوم سوالش پاس ولا مالیو شنا بود دشوی بایا دشوی بنیای ان پت ولن حسنات حسین اول سوچو ثبوت مگر امام حسین دوستو شیخ عباسی کنی رضوان اللہ فرمان امام حسن مجتبان کڑی قدم مگر حسین جو تھلی تھلی اچھا علی مرزان کو دیا بابا سوچا نا بابا حسین ان کیا بنور جو اے بابا یہ چرانے موجہ ہو گئے ہم نے آجے موجہ ہو گئے تمام حسین سلوانل کپنے ساری گاڑ مسلام سہرار کا جو دشمائی نہیں نمر نال مجرے کی راستے آسمانی گئی صدا یہ ابو الحسن جلدی کرو حسین جدا آسمان کے ملکو طلوع دنس ہوئی مگر بوالہ زناد زہرا دبا زہرا لجی میں آئی چلوری پھرا یعنی امام حسین مدین پہ دراؤ کربلا کن آنے لیٹ آولا چانی تھی تریم دو کرو جناب زینبن عرض تنس بایسابا دیجی ہستا اجازت تنس بابس کے ہوتو اجازت بوئیس کے ہوتو اجازت باقی مگر دیجی شسنی حکام ونی تھی پکا می زی ونی میں چکا یاد پیوان یعنی سا گرٹ اس آسان پیہان بیوس کرام حسینہ حسینہ پکا می زی ونی دیجی بدلاوی چونی قبر زینب بیگنا دیجی زی قبر پر سور علماء دبان ترین شب جناب زینب سوئی یوتی جناب حسین وہ دیجیزی قبر پر اور کر سلام السلام علیکی یا امتا یا امتا اے موجی اے میانی بوزتے سلام تمام اور گون شاید جواب تو ایمی لکر حسین سلام موجی سلامہ بوزتے تمام کی گون سلامی جواب تمام علماء تمام جناب حسین کر شاید گراو ہے موجی تیرے وانتے اس محمد کو تے یہ سرات کس تخت اس پہ ڈوس سے کپڑے سے گاند مسراو اے مشینہ کاربلا گھتو اے میں دکھنا اجازت علماء دبا شاید ماسی قبر پھٹمز سارا ماسی قبر مز درامز اے ماسی حسین نالو میں تلوٹمز اے پترا اے لگیات دیر پرمان اے وڈ کس کا چائی واتیا قتل گاسمز کن واتے کوپس مز کن واتے شام کس بازرس مز کن واتے کھولی ملون سے جس صدور اس صدور صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صحیح طرح اس میں
सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या मशरूमा सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह या लैतना कुन्ना मा इलाही बिअक्ल हुसैन व जद्दिही